Aba na se tutu kotoko hene bema ni munyamfo no he bema wonsinso mansa no waham bema kokodurufo a wamma henie nyansa ne nimde didi ahino amma na ye fe wa Ghana de eno na Asante hene se ye de kaka trel sa na se tutu kotoko hene ebekwa akwapiemu wa America akwa celebrate akwaside kase bi pa eda yanim every 25th of this month ekosi 30th bekwa kopim wa America abonte so sa na meka no na enne kwasie yewura Asante hene kro bia Asante kotoko arefie hene wono na yegya no kwan fefefefe no the convoy ne niema na akopiem a wo ba betu ade afiri prempe ho akwa kopiem wa America bonte so bese ye kasa nyansa ne nimdie ne ahene adia eno ne Asante hene pe wono na tu kwan ko ba bia ye hu se wo na akwai wo ba so ye hu se wo na ebe na sese ye pa do bekwa kwaye impuntu dwuma bekwa kwaye bia no na da so ne ye hwe wo hu a ye hemfo ye regional minister omunyina na akoka boma omude chese omugya ye wura kwan fe enye wudie ni bidra ntimi nye wudie ni bidra he yenkwa ne yetu kwan ye hu ye me ye hu se ye ekọ he nye wudie ni bidra ntimi ne nya pe enti ye na mutena se dwene ho sasa wo hene wei ye ne ye pestil na mu county someone ne ye pestil na mu boni dika sam se munyina mu nya hemfo baako me pa chow enye wudie ni bidra wo hu ne hemfo na ekoto chia no emma no safe journey no what ase ye emma ne nkra se ye wura kwei na ye hwe chia mam Asante hene kwa hye ne monyam da bia hye ne monyam ma bibro so wode kwa hye ne monyam mai Asante hene no be man sinso mu ansa no waham ye bebo din pada bia Oma hinia ye fe eni monyam abamu enkoso abamu aba edi adia Asante hene be man no sutu do rebe ye no ho bia fata no sipi aba ona etiatia no ane so wahu genya se hema no oba fefewe nanu ya ne ye no Asante kade ne bia se kutu se bam hwe ne ho ne ntumafura efe kura kwa obeja ne wura kwan ne wura kwa obeja ne kwan ya hema amofo ne hene ne yiremo na asala mbeja omo ekuru kwa fe amana kwa akopiem akodi dwuma pa baafo no bantema hene esoso na giregire mu no munyina abomu ababeja ye wura kwan fe enti se ye hwe ne mu na enche ye wura belante ewa America na nipa boti twa no na busua enye bikurani yes nipa bebre na twa mampo hene munyina atatem so wo kwai die ogidie se mampo hene na take over no hwe ekire fe hu aduane apesi wo ane asuminya hene aduane apesi ono na etwaguo no ema ye hu no etise Asante ma wura beduro na ntoto ye pa na monyam wo kwhya Asante ma da bi okwohye no ebeba wie ndie se da bi ada ye bebo ni didi akasem ye bebo ni didi akansem ye bebo ni di ahwahwa no ye wura no ye sum na wu wako akwaye ni mapapa ni bio okwaka no ho biem amma Ghana ene Asante man afa ne tuma papa fra pia Zema waya zey semi ya meka kire wo dadana ya ka kire wo se bosumi wo ya yewumi ne da toso 25th dionunum wati ase ye wura na ase tu kotoko hene be mani wonyamfo te krawe ene bare woma so be kwa kopiem ewa America for besa kweside for biggest kweside bi si wo UK no obekwa akwa kopiem na ese de bia ye hwe ne musi wura da be de wura beto ewure abusua ene awia ya wura etu afi prepare airport wotua se de yakuna nim so be kwa lande e wa America enche very soon obe lande na ni nyuma pa de niam pa ene ni manfo afa na America fo Asante fo wa America afa na che no omunyina de odo ene o se ye ba be che no na busua de gusi e ma update se be ka kire se 25th no obe kwa go golf ankasa na niam kitikiti bi me se sai ya wodie ni bia yam ye nhwe so hene Asante hene mawura wo tu kwana hemfo tutugu so ahemfo di popo chim ekogya de kwan wodie ni bia
ayo de ni bi da bi aka o ya se we ni competition o jitum say we king of king jitum say we hene kase bi wo ho jitum say na hene so na bai awai etre because de obeye bia no ye broadcast de obeye bia na be like won wusa sante hene etu kwan ye de ka cha sa sante hene wo ko ba bi ono hia passport wo hia visa wo nya hwe ono no ne so wa ready say na me movie e ne na anu okọ enti abusia asante me nyina awura wo de ho na ase etu kotoko hena ba bi o wo te kare ne ba wo ma so wono go pere na hene da kunya free suru roli ye konfo no te ye nyankomade e ma nyankopɔ bo soro ba sase yi na kunya free suru e de ma no ono pere na hene abato ono pere na hene abaka ono pere na hene nyansa ne nimdie ne animonyam aba hene mu be se asante me awura wo de nyansa ne nimdie tete ne kingdom ama ne kingdom na abato and na asante man wo ton he abubeto ato e bo bi ne beto so bi obeto bi ko wa spice ne here what you say eno no wa spice ne here wo man nyama akom wo man ingredients na kwa asante man mu eti be bia no na se tukotoko hene edine hene be bedu bia no o dadan be bedu bia no ya hene kase eti se ne ri kaka kira wo no ye ka so be kwakwa ko pie mu e wo America akwa di no kwasi de kase pa ye yente ye nya kan se woni se Trump e twa ye na se tukotoko hene de because me be ka kira se Trump say ono e na ni hwa pa se so hia sante hene wo ko Ghana de ya sante hene ti no wo ko ne wanya privilege no betolo kwan no ye Trump benya kwanya akohia na asetu kotoko hena mumumi no atena se adi nkomo di business e ho nkomo be se santime wede bi obetu kwan a ofiti ya na otu kwan ake asantime gba fere ya na okoba bia ake o dabi ono okoba bia ye invite ne mekeka ho nti no woko wo so obekoba bia ya de niema woko ye eba betudwa ana obekwa ha obekwa ko hia wei obekwa ko bobo obekwa ko golf obekwa ko hia businessman ene na kire wo se wo ye king of kings ene na kire wo se asante mawura na henie no ebi mata ene na kire wo se ye biase ya tie di asante ye kase wo hene e wo Ghana bia ya asante hene pe woni ye bodi di kasem ye bodi di shamra ye bodi di tumra woni ye bodi di e de kasem e de tie wo bi ono pe so ye wo kira de a wo saka se na me da se waje e ya asante hene pe etoko pima wo tu kwan a ye nyemo bebre Ghana huntia enya asante ma nyina huntia e Ghana huntia e na asante mawura wo ne niema gu ho ogya ne niema bi gu ho no ekọ ta trip we ekwaje na homo baabi e wo so koye ehihye ye pa beboa ma Ghana mpuntuo nkoso businessman ba be investors bebre be dwuma ama ebiaye send ya kan ya no ya wodi anu aso mahwehwe ohu nipa abochim da bia wotu kwan a wotu kwan se Ghana mfaso pare niema bebaye do be kwakoye bia yehu ya wodi ni bia no de ni bia wo hinu tu kwan ya yehu no eno na kire se ye wo hene ene wo hene kase bu ko kwa wotu kwan ya yehu mo asante he na se tu kotoko hene wotu kwan a yehu se wonie wokoye wei eti se bia ka kire mo na se bi e bete na ntimi ka Canada ntimi na me ba chawo ene do kwa America wana mo wasem bi ka na ena mo wasem kase bi ka asem wonwa bi wo ha mo pese mo ka ho na sa asante hene kwa ko pe mo America no so no woni visa wode wura ho eno so ne ya bounce na ni ticket ni ato agu ye hu no wayera konkonsa ni twatra ye da bia ka kire mo se ma wo hene bompo ye na wo hene nya sa kwanya webu bompo ye na wo hene nya kase na hwe so dimi nya kase se na asetu kotoko hene da bi ebi se o bible mu ya tro da asante hene na kunya frusuru na be boni di asa ne ye hu no asante kingdom na wo ho no enya kingdom ketuo ye na nanu mabakọ se be so enya kingdom ketuo ye jeja amisa etu hene bi ye de be so be bia no wonim ne nya sare ne nim bi no de kekere ne man ene na ma dan so ma hu se yes wo di ne hene ene ma dan so se ye hene ye wahenie ne wahenie obi ya na the category of na hene ya wodi ene na asante hene ya wodi no na busu ya se na me no kasai ukopem America wo ma ayi Washington no hwa ne de wo ma mani ya burpa sante fo mu hu na se tukotoko hene cha ne na no mo ko tena ho cha sante fo mo ko tena ho enya sante fo nkwa o mo maka regions ni nyina o mu sie na se tukotoko hene cha na busu ya tin enkra ne so mu nyina piem wo airport wa esene do a mo di sie sante mawura ewo America airport busu ya enya sem ketwa se ne etwamfo nyina ne kira wo no Ghana ha de no ehemfa kukudam ehemfo regional minister ni ade wo mo nsinso mo ansa na mo ham ekoje wo wura kwan ama ye wura kwan ntotoye no de emu no
jan kwan na ko pem America ho so abusua enipa aboti enipa agitom enipa ehu asantema wurache no privilege ebe hia santema airport no enya sanketoa ye de yesi eni de akire ade sante hene beje bia ye fe de na setu koto hene be ma betia na mo bia ye fe because o ma hene ye fe o ma ni monyima ba hene mu ye kanya nsane nim dia asantema wura de kuta no ye kase nyanse de di ade a ekuta no enam no so empuntuo enkoso enimonyam enuntie bu na sumdue hene ni ntiro bebeko bia no eya na ye ho awase ye kana asem because oboa wotimi ne nya pada na hefo na befa ne bepe ahenie mu nyansa mu nimdie mu ede ade a ne na mo kyekire eman no na wo he na wada kora etie na santema wura atuni to pa wona ekono wona wiem a wo fly wona wiem a wo du so gu yeso wana mvyoma yona na asetu kotogo hene eko didwuma pa ama Ghana nya ho fasode ama ni monyama ba Ghana ama nkoso any businessman for ba Ghana be investment eno na yewura ekwa ye no na yedi yeso koto wo se etim se da bia ka no ha dwuma pa ye ma santema ni ntino bebeko bia nya dofo ho ye chale live de be ye bia de beto fo bia no 2 days ga himam gacha himam fefe baka che se santema wrade mi body dia na mabo mi mu ase beto fo no ye de beba be sumu eti ne da mu ka se wo ko enche obelante ewo America soon land no lande olande a ye de ho popoye eni nipa bu ochi ebe hia no ho no na ye de ayede ababa be sumu aye 2 days TV kai hu se e ka bekosam ni amamre Ghana hensam dia na se tu kotoko hena ma henia ye fe wona ma henia ni monyima bamu wona ma henie ye kase ye ka henia asem ade be che no ono na ama na basa eni ono a ebi mada Oma hini aye sronko, oma hini aye fe, oma ni mwenyam aba hini mu. Ya kase nyanse ni nimbiye didi ya hini, ene ya kahimfwa sama, ene hini ebuwa bemwa, aya sante hini, ene ama hini aye fe, hini aye krabeshe, hini aye nkoswo, ene mwenyam, ene shira aba hini mu. Etabusi ya tinasi se ya hensamu nkomo ene yeti, chichezi mata aji biasi menyina, ene ya hini ni ya himfu nyuma pao moja no, ene ya tinasa. 2 days TV, ahima mkacha ahima mfefe, ni ya diablo. Ya kacho se ya juma de Ghana manyina ya hemfu setene na setu kotoka santeman enti ya debia yetia odomi na mso do wuntino ene ya kire ya adwen enti mamu America na setu kotoka Himbelande enchekora monka mu ho wadu fufu awia ka ho ko sia santeman wurai for do ne asundue ka kobom madofo mu sia santeman wura na monko chele watase han monko chele enfamum aye 2 days TV nende na wo share subscribe video no wi anu ahya mama sanya na hwedi ko komasa hya no acha wadwa asundue na botre kwanso because say sua bakwasam Ghana mamre the chief tell say phone komo na din ha say ade afa bakwasam ya mamre Ghana hensam hodi 2 days TV na himam kaja himam fefe metra say na metrem ade ma do subscribe na wachira wadwe na me catch yourself Lydia Ginisa boutique wa Salvatore School Junction. Lydia niama efe na ye papa suso. Ne niama watutu se hu. Wo she Lydia Ginisa boutique atare a obi nkan kire so wo yaga. Ne niama efe na ne boss da from kan hwan. Ko Salvatore School Junction before so be do bi nim sambod ko. Ne ko je Lydia niama fefe. Foko go fie. Foko ye photo shoot. Foko ye wedding. Suit papa mema 2 pieces papa de Lydia ene de badwa so. Ne niama efe. Wo pebi so atu akoton a kakra bukwa. Enka sare no be kan Lydia be mo obi no akoton. Eje wa Lazarus hair eje what the new papa abedwa so be so do besima na boti ache wo so dada ho kakrawati case ne case lo wo so boti ho ka na bonye ho se wo yaga what the new papa ba so French curls interior curls dia Bone straight, dear, ye didn't put your tima when you fed be a dear, as you were a deep abedwa so. Yet a number ever to draw. No, now so follow no Instagram, Facebook, TikTok with the love your life, a baba ye. Follow her, no told me, papa, the boss on the form. Now so far go boat in a when you but never said be a 2 days TV. So Mr. Henny, yeah, your Huawei home, as something I mean, a Henny I have. Yellow actually, or do land, I drew America swat, yet the pepper, you know, yes, subscribe, watch your wife.